Ashabi Suffa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga göçüp kelgenden keyin birinci meçit salıp, oşol meçitin bir çetinde бүгүнкү күнгө чейин бар. Кичине bir сөрүгө окшош азмаз bir 30-40 сантиметр бийик көтөрүлгөн жер салган. Ошол жер Суффа деп коет эле. Асхаби Суффа деп ошол жердеги кээ бир сахабалардын иши деле жок, үйү деле жок, ушундай сахабалар бар эле. Ошол жерде таалим, тарбия, иман, илим, даваттын меркези эле. Аларга анча-мынча тамак табылып калат эле, кээде табылбай калат эле. Эптеп, кыскасы айтканда, дүйнөдө жашоон өткөрүп, бирок таалим, тарбияга өтө терең маани берген ошол жердеги сахабалар бар эле. Алардын максаты ушул эле. Алла Таалага ибадат кылып, пайгамбарыбыздын кызматы, Kur'an-ı Kerim'in talimi uşu üçün özdörün vakıf kılıp, özdörün tapşırıp berip koygan ele. Dana uşol jerde menmin degen Kur'an'ды jattagan karılar var ele. Başka жерден karılardı suraganda ошол жердеги karılardı jönötüp duruşat ele. Oşolordun arasынан улуу sahabalardın biri Abu Hurayra radıyallahu anhu mınake Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdın kança degen hadislerin sizlerge bizlerge ümmetke jetkirip bolbosо 7-hijri ал деле пайгамбарыбыз менен bir 3 жылдын тегерегинде эле болгон. Бирок ошончо кыска мөөнөттүн арасында өзүн илимге, пайгамбарыбыздын хадистерине тапшырып, бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө Абу Хурайра радыйаллаху анхунун аты аталат. Ушудан риваят кылган хадистер эң көп. Мынакей динге ушундай кызмат кылды, ошо күндөгү байлар деле, кыйындар деле дүйнөдөн өтүп кетти. Бирок Абу Хурайранын аты кыямат күнгө чейин калды. Көрдүңүзбү? Аллага ибадаты, пайгамбарыбыздын кызматы, Алла пайгамбарыбыздын мухаббаты ушуга чейин алып келип, кичине курсак ачыт болду. Аз-маз жашоосунан кыйынчылык болду, жеткен жок, жокчулук болду. Бирок дүйнө өтө берет экен. Бирок динге кызмат кылганы Алла Таалам кабыл кылып, мынакей ушуга чейин жеткирди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мужизаларынан пайгамбарыбыздын колуна Алла Таалам ушунчалык береке берип койгон эле. Алла Таала ар бир пайгамбарга өзүнө жараша мужиза берген. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга эң көп мужиза берген. Ушулардын бири Аиз бин Амир радыйаллаху анху. Бу киши Хунейн газатында согушта жүзүнө ушу бетине жарака алат. Ушундай найза тийип, бети айрылып, анан сакалы көкүрөгүнө чейин кан болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү колу менен ушундай сылаганда, ушундай айыгат. Кийин өзү дагы буну аябай көп айтып жүрөт. Мына ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колунун берекесинен ушул жарака болгон жүзүмдү Алла субханаху ва таала бүтөп койду дейт. Кийин гусул кылгандар айтат, ушул кишини Аиз радыйаллаху анхуну гусул кылганда ушу жарака тийген жерлеринин бардыгынан нур чыгып турган экен. Жап жарык болуп, ушундай аппак болуп нур чыгып турган дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын колунун берекеси. Bir farz турасында Муслим шарифте келет, Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эй адамдар, ажылык фарыз кылынган, аны аткаргыла" деди. Кимде Алла Таалам ден соолук берсе, барып келгенге чейин мүмкүнчүлүк байлык берсе, жол аман болсо, ошо кишилерге мынакей ажылык фарыз болот тургандар. Эгерде аял бола турган болсо, ушундай байлыгы жеткен, ага дагы бир кошумчасы бар, махрам деп коет. Чогуу ошого андан кийин анын агаларга фарыз болот. Алла Таалам берген өмүрдү туура пайдаланып, учурунда аткарып коюш керек. Кийинки жылга жашоого көп эле таяна бербеш керек. Жашоо алдап коет адамды. Былтыр 2018-жылы январда көптөгөн адамдар бар эле. Аларда деле ниети бар эле, үмүтү бар эле. 2019 январга деле жетсек керек депчи, тилекке каршы арабыздан кетип калды. Ошондой эле жашоо адамды алдап коет. Bir жылдын ичинде ким калат, ким турат, аны эч ким билбейт Алладан башка. Ажылык кимге фарыз болсо, эртерээк аракет кылыш керек. Мына 9 январдан баштап
31 январга чейин каттоо башталган. Өзүңүздөр жана туугандарыңыздарга айтып коюңуздар, кечигип калбасын. Bir sünnet tuğrasında. İbn-i Maça'da gelet, Abdullah İbni Umar radıyallahu anhumadan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bir gıcalat bolgan avaldı, kayığa batkan adamdı, jaşosuna bir kıyınçılık götürgen adamdı görüp kalsaňar, uşu duany okusanız inşallah oşol kayığa, oşo kıyınçılıkka sizde Allah Taala duşar kılbayt deyt. Al gaysi dua, elhamdülillahillezî afani mimma ibtelâke bihi ve faddalani ala kasirin mimmen halaka tafdila degen dua. Allah Taala'ga maktoo bolsun, Allah Taala meni afiyat da koydu, meni sak salamatçılıkta esen aman da koydu. Mına oşo saňa joso oşo kişige Allah Taala bir kırsyka duşar kılıp koygan nerseden meni Allah Taala saktap koydu. Jana köptөгөн mahluklarga karaganda Allah Taala maňa artykçılık berdi, Allah'a maktoo bolsun degen dua. Biri oğurup kalgandı görüp kalasız, biri avariya bolgandı görüp kalasız taksir. Mına uşunday nerse kırsıkka kabılganlardı görgöndө uşu duany okup koyuş kerek eken. Kээде alımдар oz aytat, bir arak içken, narkoman, kumarpoz, zınakor, sütkor görseňiz da uşu duany okuňuz deyt. Allah Taala oşondoy günödөн sizdi saktap koygonduguna Allah'a maktoo aytıňız. Allah Taala sizdi esen aman koyup oşondoy aram işlerden saktap koygonuna maktoo aytıňızlar. Bir manilü amaldın fazileti torasında. Müslüman bir tuğandı ziyaret kıluu. Tirmizi şerifte gelet. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kimde kim bir Müslüman oğurup kalsa, anı iadat ziyaratına varsa, den soluğu jakşı ele bir Müslümandı ziyarat al ahvalın sorap barsa, asmandan bir perişte jar salat eken. Tibte ve taba memşaka ve tabawati minel cenneti menzilen. Sen ötö jakşı iş kıldın. Senin baskanın mına bizge jaktı. Sen beyişten bir kansaray sana tayarı oldu. Bir ulu darajaga jettin dep mına Müslümandı ziyaret kılıp tursa, den soluğu jakşı bolsa dagı, oru bolsa dagı, uşunday ulu sooptorgo jetip turadi ekenbiz. Bir günü turasında jaman niyette, kara niyette bir jaman işke plandaştırуу. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala aytat, kimde kim uşunday bir kara niyette bir plandaştırıp jaman işlerdi kılganga kadam taşтай turgan bolsa, alarga ötө katуу azap bar. Jana alardın bardyk programması baktısızlıkta bütöt. Dünya turasında Kur'an'da Allah Subhanahu ve Taala aytat, dünya bu bir kança ele sanalan gündördün ele bir rahatı, bir kança ele bir arzuagan bir buyum. Bu dünya çın-çınına gelgende ahiretin aldığında eş nerse emes. Ahiret Allah'dan korkkan, günöden saktangan adamlar üçün jakşırak. Jana sizlerge kıyamat günü kıpın baravardagı zulumduk kılınbayt deyt. Allah Taala zalim emes. Allah Taala zulumduk kılgandı aram kılgan, özü adil ettü. Beyişke kirgizse merimi menen kirgizet, dozoko salsa adilettүүлүгү menen salat. Ahiret turasında her bir paygambardın özünü havuzu bolat. Tirmizi şerifte gelet. Samura İbni Cundub radıyallahu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Her bir adamdın havuzu bolat deydi. Kıyamet günü uşunda özünün çoğun bir kölü bolat eken. Allah Taala şu beyişte köl vered eken paygambarlarga. Bardık paygambarlar biri-birinden sıymık tanışat eken. Mınake menin kölüm, menin uşunday su havuzum dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Oşol yerge her bir paygambardın ümmeti gelip su içip duruşat. Ümit kılam Allah Taala'dan menin havuzum en çoğun jana ümmetim en köp bolat dep deyt mınake. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nasihatı. Müslim şerifte gelet. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhumadan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kaçan sizlerdi biri tamaka çakıra turgan bolsa, anı kavul kılgıla deydi. Al kembagal bolobu, kunik bolobu, orukçan bolobu, sizdi joçun ele kişi, kapkarabu, kulbu, ayrıması yok. Müslüman adam sizge tamaka çakıra turgan bolsa, öte zarıl işiniz bolbosa, bir jaka uada şaşılıp jana başka söz kavul alışlık mildettүү eken tuğandar, musulmandın akız eken, barıp koyuş kerek eken. Ne dedi Peygamberimiz? Kavul kılsın, kiyin emi özü kalasa barıp jesin, je bolbosa jebey ele koysun deydi.
Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тамак аш боюнча бизге өтө жакшы бир адеп айтып койгон. Ал кандай? Пайгамбарыбыз эч качан тамактан айып чыгарбайт эле. Тамакты айыптабайт эле. Эгерде жакса жейт эле, жакпаса айыбын айтпайт эле, жөн эле жебей коет эле болду. Мынакей Алла субханаху ва таала айткан, уккан маселелерге амал кылууга өзү жардам берип, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин.